1 Timothy chapter number 4, verse number 13. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Hangtod ako moabot, si Paul nag-study diri ngato ni Timothy. Hangtod ako moabot, hatag og pagtagad ngadto sa pagbasa, ngadto sa pagdasig, ngadto sa pagtulunan. Title of my message is two words: give attendance. Give attendance. Magampo na ta. Ayan ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. Lord, I'm tired. I think some other people are tired. So would you please help me as I preach the message tonight? Would you work in our hearts? Would you challenge us, Lord, to continue to grow in our spiritual lives, and especially in this important area of the message tonight? Please, Lord, fill me with your spirit as I preach. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. For the last couple days, nadani akong kasing-kasing sa 1 Timothy chapter 4. I've probably read this chapter 5, 6, 7, basing 8 times. Balik-balik nagbasa ko nini nga chapter, 1 Timothy chapter 4. Ang Diyos may ata nako daghang idea sa lain-lain mensahe, nakoy daghang nakatunan. Pero naius ka butang nakakatun ko gahapon nga nakasurprise na ko. Look at that verse with me again if you would. 1 Timothy chapter 4 verse 13. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, meaning give attendance to reading, give attendance to exhortation, give attendance to doctrine. Kanang nga phrase, give attendance, ki-translate sa Bisaya, hatag og pagtagad, which is to give attention, which is correct. Pero nagsulay ko makasabot nini nga phrase, give attendance. Kaya syempre, nakasabot ko ang attendance na ilabot sa attention. It doesn't mean like I'm going to take attendance in school. It's not that kind of attendance. It's the idea of attention. It means mag-focus. So, pero nag-feel ko na ay something. My explanation wasn't quite complete. So nagbasa ko balik-balik. Dayon, nag-decision ko nga maglantaw ko sa Greek pulong diin ang phrase give attendance asa kana naggikan sa English ay 2 words give attendance, sa Bisaya 3 words hatag sa pagtagad, pero sa Greek 1 word lang, but it's 1 word made of 2 words. It's called a compound. Ay duha ka bahin. And I looked up the Greek word and na-surprise ako sa pasabot sa pulong sa Greek. It means to hold the mind towards something. To hold the mind. Now, listen na mag-translate niya na, pero sayon kayo nga mopakita physically. So I'm going to have AJ come here and help me, AJ. Hold the mind toward something. So here's what it means, all right? Paul said to Timothy, I want you to do this with your mind. Look at your sister. Nope, don't move. You look at your sister. He says that's what you need to do to your mind. Hold it there. Don't let it move. Ipaimutang ang imong huno-huna diha sa pagbasa, diha sa pagdasig, diha sa pagtulunan. Salamat. When we say pay attention, we know what it means. But there's something to hold your mind there. Hold your mind. Force your mind to focus. Kaya pagtugoy mong huno-huna maglaag. Pila ka panahon, nagbasa ka sa Biblia, nagampok ka, huwag imong huno-huna, naglaag. Nagbasa sa Biblia, lingkod ra diha sa imong kwarto, pero imong huno-huna, nagbista sa store, nagbista sa Jollibees, nangukay-ukay. Diba? Paul said, Timothy, learn to set
your mind on something. Ayaw pagtugo nga imong hunahuna maglaag. We live in a time where we have lost most of our ability to set our mind on something and hold it there. Nawala na ang atong abilidad nga magpugos lang sa atong kaugalingon. Kini ang butang nga akong hunahunaon karon. We have lost that ability. And the Bible is very, very clear. Ang pagkontrol sa imong hunahuna, kana usa ka dakong bahin sa maoswagon Kristohanon kinabuhi. A Christian who cannot control his thoughts will not reach his potential. Ang Kristohano nga dili makapugo sa iyang kaugalingon, maka-focus sa iyang hunahuna nga magbabag sa laing thoughts. Kini ra kung hunahunaon. Ang Kristohano nga dili makakontrol sa iyang hunahuna, di gyud magkabot sa iyang mahimo alang sa Ginoo. Turn with me to Philippians chapter 4 verse 8. This is going to be kind of a Bible study. I don't have points. We're just going to look at what the Bible teaches about the mind and controlling the mind and how it connects to every area of our Christian lives. Philippians chapter 4 verse 8. Philippians chapter 4 verse 8. Kung nasa, amen? Amen? Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Saya, sa katapusan mga igsoon, bisan unsa nga mga butang nga tinuod, bisan unsa nga mga butang nga matinud-anon, bisan unsa nga mga butang nga matarong, bisan unsa nga mga butang nga putli, bisan unsa nga mga butang nga angay higugmaon, bisan unsa nga mga butang nga maayo ang dungog, kung adunay mayong gawi o kung adunay pagdayeg, huna-hunaa kining mga butanga. Now, I see a very clear truth in this verse. God believes it is possible for us to control our thoughts. Kay dili siya magsugo na to sa paghimo sa butang kung dili man mahimo. He said, kung naay mayong butang, kana man huna-hunaon nimo. He commands us to control our thoughts. May I show you the context of this verse? Go back to verse 4. Philippians chapter 4 and verse 4. Philippians chapter 4 and verse 4. Kunana say amen? Rejoice in the Lord. Kanusa? Always. And again I say, rejoice. Pagkalipay diha sa Ginoo sa kanunay, ug ako magingon pag-usab. Pagkalipay. Unsa bang tema sa verse 4? Kalipay. Joy. Look at verse 5. Let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Itugo nga ang inyong pagkamapugnanon, mahibaloan nga to sa tanang tao, ang Ginoo haduol na. Verse 5, that's talking about stability. Dili ka dali mapalid-palid. Lig-on ka, naay moderation. Dili kang klaseng tao nga malipay kayo karon og ang sunod adlaw just ang tibok kinabuhi mahugno na. No, stable. Naay ups and downs, pero dili sama sa elevator. Stable. So verse 4, may tungod sa kalipay. Verse 5, kabahin sa pagkalig-on. Dali mausog-usogon. Look at verse 6 and 7. Be careful for nothing,
But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Careful there means kabalaka. Verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Bisaya, ayaw pagkabalaka sa bisan unsa, apan diha sa matag butang, pinaagis pag-ampo, o pangaliw po, o banang pagpasalamat. Ipahibalo ang inyong mga hangyo ngadto sa Dios. Og ang kalinaw sa Dios nga nagalabaw sa tanan nga pagpanabot mobantay sa inyong mga kasing-kasing og mga hunahuna pinaagi ni Kristo Jesus. So unsa bang tema sa verse 6 ug 7? Kalinaw. So unsa verse 4? Unsa tema sa verse 4? Kalipay. Unsa bang tema sa verse 4? Kalipay. Dahil ang tema sa verse 5 is stability. Ang tema sa verse 6 ug 7, kalinaw. And then we come to verse 8. Think on these things. You listen to me very carefully. Ang Kristohano nga dili makakontrol sa mga hunahuna, dili makaangkon sa kalipay na malungtad. Ang Kristohano nga dili makakontrol sa mga hunahuna, dili maka-experience sa kalig-on sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang Kristohano nga dili makakontrol sa mga hunahuna, dili makaangkon sa kalinaw nga maglabaw sa pagpanabot. You see, when you can't control your thoughts, when your thoughts control you instead of you controlling your thoughts, you lose your joy, your stability, and your peace. I'm saying today, ang guba kanunay magsugod diha sa imong hunahuna. Kung ganahan ka mo daog diha sa imong Kristohanong kinabuhi, una sa tanan kinahanglan ka mo daog sa guba diha sa hunahuna. Control your thoughts. Allow me to give a very practical illustration. Kamo nga dugay na diri kabalo mo kabahin sa kadaghan sa tao diri sa dapitan, nagpahimulos na ko o nagtira na ko sa likod. Kabalo. Matag buntag, 5 a.m. Akong alarm, magtingog, mumata ko. Una, mudiretso ko sa kusina, mag-on ko sa hot water, aron maghimo ko sa akong coffee. Kay kung walay coffee, way pulos ang pag-ampo o pagbasa sa Biblia. And matulog yapon. So maghimo ko sa coffee. And a few days ago, I realized something. Every morning, matag buntag, samtang maghimo ko sa coffee, magandam ko mo ba sa Biblia, magampo. Kung ready na ang coffee, maglingkod na ko sa table, maginom sa coffee, o magbasa sa Biblia dahil magampo. Every single morning, samtang nag-andam ko sa akong hunahuna, nag-andam ko sa akong coffee, diretso akong hunahuna. Nagtuyok-tuyok kabahin sa uban mga tao na nagbudhi na ko. Every morning! And one day, just recently, it hit me. Ang yawa, nag-uwag yun na ko. Is that the word? Uwag? Naglim? Ang yawa, nagbutang niya. Nagandam ko mo ba sa Biblia? O nasuko daan. You know what I'm talking about? And a few days ago, I started actively fighting that in the morning. Kananay tabo kaninyo usahay? Listen to me now. The thought didn't come from the person, it came from the devil. Are you listening to me now? Oh, Pastor Mike, siyang may sakit na ko. Oh, pero dugay na. Kana nga decision, wala na nagsakit ni mo. Ang nagsakit ni mo karon, mga imong paghunahuna kabahin sa ang ibuhat. Are you listening to me? The battle's right here. The battle's right here. I think kitang tanan nag-experience niya na you're just going through your day ug all of a sudden imong hunahuna mapuno ug magsugod ka makiglali sa tao kabahin sa butang nga dugay na nahitabo. Di ba?
Mag-imagine ka kung magtagbo ka diha sa street, unsay mong ikasulti kung siya magyaw-yaw. Di ba? Can I ask you a question? Does that fit in Philippians chapter 4, verse 8? Whatsoever things are true. Well, that's not true because it's probably not going to happen. Whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are good report. I skipped some. Whatsoever things are lovely. Is that lovely? Something on lovely? Lovely para nako, dili magpasabot. How they translate that? Unsa angay higugmaon. I mean, maybe. To me, lovely means makadani. It means attractive. The word lovely means attractive. Para nako, makadani. Beautiful things. Matahom. Pwede po, matahom. Samtang ikaw mag-review sa imong hunahunang kabahin sa mga buhat sa uban sa imong niagi, can you honestly say that's lovely? Are you controlling your thoughts or are your thoughts controlling you? The battle's in the mind. And God says, think on these things. You know what that means? Makakontrola ka sa imong hunahuna kung ganahan ka. Our problem is we don't believe we can. So we surrender. Okay, so basing dali, you say, Pastor Mike, I don't struggle with that. Dali ko maghunahuna kabayan sa mga kasuko. Okay, how about this one? What about thoughts of fear? Thoughts of worry? What is fear? The opposite of faith. Mabalaka kabayan sa umaabo. Unsa maitabo kon? Ako makatubag niya na. Ang Diyos buhi yapon. Ang Diyos nga nag-agat kanimo hangtod karon mag-agat kanimo lahos niya na pod kung kana nga butang mahitabo. Pero sa akong nakita murag dali mahitabo. Have you ever noticed 99% of the things you worry about never happen? Di ba? Mag-imagine ka, basing kani. Okay, mag-imagine ka 50 things. Only one can happen. Di ba? But what happens when we don't control our thoughts? Mawala ang kalinaw. Mawala ang kalipay. Mawala ang stability. Dali mabunto. Diba? Na-stress daan, diretso masuko. Why? Our thoughts aren't under control. But the Bible says, think on these things. You can choose to set your thoughts. Turn with me to 2 Timothy chapter 1, verse 7. Very popular verse. 2 Timothy chapter 1, verse 7. I learned some things this afternoon. 2 Timothy chapter 1, verse 7. Kunanas, amen? For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Kana nga pulong sound, gi-translate nga maayo. Pero ang tingod nga possible sa sound, mas lapad kaysa, it's stronger than maayo. The word sound means healthy. It means whole in the sense of, wilt thou be made whole? Meaning, complete to imong health. So it's like the word baskog. Uska baskog ang paagi sa hunahuna. A healthy, sound mind. Let's read the Psalm. Kaya ang Diyos, wala mihatag kanato sa espiritu sa kahadlok, apan sa gahom, og sa gugma, og sa maayong hunahuna, or og sa baskog nga panghuna-huna. I missed the pang before. Panghuna-huna. Listen to me very carefully. While you are filled with fear, your thinking is not healthy. Samtang imong kasing-kasing na punos ka adlok, dili baskog ang imong hunahuna. The spirit of fear doesn't come from God, and it always shows a problem with our thinking.
na ang atong wala pagtagad, can I say it that way? Ang atong wala not tagad, ang atong wala pugong sa atong hunahuna. Can I say it that way? Sa atong hunahuna. A fearful mind is not a healthy mind. An angry mind is not a healthy mind. What is the difference between a healthy mind and a fearful or an angry mind? What you choose to think about. God says, dili ka kinahanglan nga ang kasuko o ang kahadlok magpuno sa imong hunahuna. Maka-control ka sa imong mga hunahuna. Think on these things. Let me show you another verse. Romans chapter 12, verse 2. Natingala ko sa kadaghang sa verse nga mopakita nga lain-lain area sa atong Kristiyanong kinabuhi gi-connector diretso gi-connector sa atong hunahuna. Romans chapter 12, verse 2. Romans chapter 12, verse 2. I've preached on this many, many times. Kunana say amen? And be not conformed to this world, but be transformed. How? By the renewing of your mind. That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. O giyaw pagpahiuyon nining kalibutan na araw apan pagpausab sa kinatibukan. Let me change that around so it makes more sense. Apan, I guess that pagpausab kamo sa kinatibukan pinaagi sa pagbago sa inyong hunahuna. Now, wait a minute. What did we just say there? See there. Ang unang step padulong sa transformation sa akong kinabuhi, mao ang pagbago sa akong hunahuna. Do y'all get that? Do you know what that means? That means I can control my thoughts. Am I making sense tonight? I went home, I told Mom Ruth at dinner with my kids, I said, ang tanan tao sa church karon maigo sa mensahe na duwara nga dili. Duwara dili maigo. Si Ma'am Farah o Flory kay na sila sa nursery. If I want to have transformation in my life, kinahanglan ko mag-decision unsa or asa ako magpahimutang sa akong hunahuna. Let me show you another one that really surprised me. Ephesians chapter 4, verse 22. Here we see a comparison of the old man and the new man. I taught on this in Sunday school and preached on it on a Sunday night recently. Kabayan sa atong daan kinaiya o atong bagong kinaiya. Ephesians chapter 4, verse 22. Pardon me as I chew my ice. Ephesians chapter 4, verse 22. Kung nanas, amen? That ye put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Nga inyong hukason ang mahitungod sa kanhi nga pagkinabuhi, or sa tanang nga may labot is the idea there. Ang tanang nga may labot sa kanhi nga pagkinabuhi, ang daan nga pagkatao, that's your old nature, nga dunot sumala sa malimbongon nga mga kaibog. So verse 22 he says, like you take off a jacket, was that hukas? Mo hukas ka sa jacket, take off your old man. Then look at verse 24. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. O nga kamo magsulog sa bago nga pagkatao nga sunod sa dagway sa Dios gimugna diha sa pagkamatarong o tinuod nga pagkabalaan. Now look at this here. Verse 22, put off the old man. Verse 24, put on the new man. Look at verse 23. Tanawang tunga-tunga.
and be renewed in the spirit of your mind. Right in the middle. The transformation, learning to put off the old and put on the new. Unsa na sa tunga-tunga, kinahanglan magbago ka sa hunahuna. Pero dili mahimo nga ako mabago sa hunahuna kung dili ko makakontrola. Which means I can control my thoughts. Mahimo manggon nga ako mismo magkontrola. But the simple truth is, most of us lie to ourselves and say, I can't do it. We try it, and then we quit. Kaya nga naman, na ay something sulod sa atong daan kinaiya nga nalingaw ta niya nga negative thoughts. It's almost like a piece of candy that we hold in our mouths. Put it over here. Diba? That's what we do with our negative thoughts. Kung kasuko or kahadlok. And that's why we don't have peace. It's why we don't have joy. It's not because we have more problems than other people. It's because we don't control our thoughts about the problems. I hate sermons like this. Next time I'll preach a sermon that I am very good at. I'm going to preach against dancing for a while. Kaya dili ko mag-dance. Kitang tanan maigo ni ini. Gawas ni Florio Farah. Pero kung makasulti nila kuman sa church, alright? Kung ganahan ka makaangkon yan nga bago nga kinabuhi pinagi ni Kristo, una, kinahanglan ka mag-adjust sa imong hunahuna. O kanang nagpasabot, ikaw kinahanglan mag-controla sa imong hunahuna. Let me share another verse, Philippians chapter 2, verse 3. Philippians chapter 2, verse 3. Philippians chapter 2, verse 3. Kunanas, amen? Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Itugo nga walay paghihimuon, pinagi sa panagbingkil o kawang nga pagpagarbo. Apan, diya sa pagka-mapaubsanon sa hunahuna, itugo nga ang matag-usa mag-ila sa uban nga mas maayo kaysa ilang kaugalingon. So, unsay tema nining a verse? Pride versus humility diya sa atong mga relasyon. Nay garbo, nay humility. Ang natural ang garbo, ang lusod ang humility. Diba? Let's look at verse 4. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Ayaw tan-awa ang matag tao diha sa iyang kaugalingon nga mga butang, apan ang matag tao usab nganha sa mga butang sa uban, kini wala maghispot sa kasina or pangibog. It's talking about hunahuna ang kinahanglan ug tinguha sa uban. It's talking about selfishness versus love. Let every man look not on his own things, meaning ayaw pag-focus sa imong kaugalingon lang. Lantawang panginahanglan ug tinguha sa uban. That's what it's talking about. So in verse 3, we have pride versus humility, may labo sa relasyon. Verse 4, we have selfishness versus pure love, may labo sa relasyon. How do we do that? Look at verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Itugo kini nga panghunahuna maanaa kaninyo nga dito usab ni Kristo Jesus. Unsa na to pagbuntog sa atong garbo ug kadalo. We learn to think like Jesus. That means
I have to control my thoughts. Karong gabi, nag-story ko sa ubang tao. Wala kay kalinaw. Kanunay naghubot ka sa salud bisan mag-smile sa gawas. Ug karong gabi, nagwali ko kabayan sa rason. We think kita maghunahuna ang rasa nga wala ko'y kalipay, wala ko'y kalinaw, mao nga akong mga problema. Ang tanang tao na mga problema sa tanang panahon. Pero na mga Kristohano nga malipayon. So, mura ang problema dali ang problema. Ang problema mao nga atong hunahuna kabahin sa problema. Ang atong wala paghatag. I'm still wala pag. I can't think how to say it. I'm thinking from my book, and I can't quite get it to come out right. I learned a new structure. Ang atong wala pagkontrola. That's what I'm looking for. Ang atong wala pagkontrola sa atong hunahuna. Is that right? I've been reading a book in Cebuano. It's very, very deep. So I'm trying to use the new structures and malibog pa ko. Here's the very sad but honest truth. Most of us, most of the time, are controlled by our thoughts instead of controlling our thoughts. Ang kadaghanan na to, sa kadaghanan sa panahon, na-controla ta or gi-controla ta sa atong hunahuna imbis sa pag-controla na to sa atong hunahuna. And here's the problem with that. Here's the problem with that. If you are controlled by your thoughts, number one, the devil can put thoughts in your mind. Number two, circumstances can put thoughts in your mind. O kung dali ka makakontrola sa imong hunahuna, kana nga circumstance, kana nga kahimtang, kana nga mga problema, or kana nga atake sa yawa, kana mahimo ang pinakagamhanan nga butang sa imong hunahuna. And you lose your joy, you lose your peace, dili ka epektibo diha sa pagpangalagad sa Ginoo, kanunay ma-discourage. Pero ang problema dere, dili dere. Say ba, Pastor Mike, wala ka nakasabot sa ako mga problema. Tinuod, pero ako wala nagsulat sa Biblia. Ako magwali lang sa Biblia. So kung ganang ka makiglalis, Ginoo lang na invitation, pwede makiglalis. Ang Diyos nakasabot. Listen to me very carefully. Kung dili ka makakaton sa pagkontrola sa imong kaugalingong hunahuna, kana makontrola o kontrolahon. Kana paga-kontrolahon sa ubang tao o sa yawa. Let me show you one more verse. Hebrews chapter 11, verse 15. That was a lie. I'm going to show you many more verses. But anyway, Hebrews chapter 11. I go 1, 2. I have a few more. Hebrews 11, verse 15. Dari sa Hebrews 11:15, makita na to, usa sa pinakadako nga peligro. Kaya sa kinabuhi sa tao nga dali mag-control sa iyang panghunahuna. Hebrews chapter 11, verse 15. Hebrews chapter 11, verse 15. Kunanas, amen? And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Ug sa pagkatinuod, kung sila naghuna-huna pa, niana nga nasod diin sila migawas, sila unta adunay kahigayonan sa pagbalik. One of the most dangerous times in your life
is when you don't control your thoughts o mag-start ka maghuna-huna kabayan sa imong daan kinabuhi diha sa kalibutan. You start thinking, and have you ever noticed kung mahinumdum ka sa imong miagi, malimot ka sa tanan nga kapaitan? Ang nindo ra mahinumdum. Diba? Ang mga Jews dito sa wilderness, unsay lang gihinumdum dito sa gihinumdum? Unsay lang gihinumdum? Gihinumdaman. What did they remember from Egypt? Ang latigo, dili. Ang paghago, dili. Ang pagkaon. Huwag ka na ang atong batasan. Oh, nainumnog ko naglaag sa kong barkada, nalingaw mi. Pero ang problema, kung magsugod ka, huna-huna, sa dali madugay, mamita ka sa paagi mo balik. Watch now. Kung naay tao mo balik sa kalibutan, kana dali gayud mahitabo nga kali lang. Kana mahitabo human sa daghang simana mo ag daghang bulan na maghuna-huna. Listen to me. Don't let yourself think about your past. Except to thank God for delivering you. Kung dali ka ganahan mo balik sa kalibutan, kinahanglan ka mukat-on sa pag-control sa imong huna-huna. Tonight, something nagandam ko nini nga mensahe, nagduda ko sa padulong, magtudlo ko sa mayo na paagi, or unsa ba? And God, when I got to this point, God made it very clear. Here's the message. You ready? Simply kayo klaro man. You can control your mind with God's help. Makakontrola ka sa imong hunahuna pinaagi sa tabang sa Diyos. It is possible God will help you if you want Him to. Kung buot ka. Go with me to 1 Peter chapter 1 verse 13. 1 Peter chapter 1 verse 13. We're going to see an interesting expression here from Bible times. 1 Peter chapter 1 verse 13. Kunanas, amen? I'll give you another second. Kaya mag-notes mo, so I'll give you a second. 1 Peter chapter 1 verse 13. Wherefore, gird up the loins of your mind and be sober and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Kanu sa mawala ang imong paglaom kung dili sakto imong hunahuna. Kung ikaw mag-focus sa mga maot, sa mga problema, ug malimot ka sa tanan mga panalangin. Nagya po mga panalangin, pero kana gikalimtan kay nag-focus ka sa mga problema. Bisaya, tungod ni ini, baksi ang mga hawak sa inyong hunahuna. I will explain. Pag mabuot og laom, what does that mean? Hold on. Oh, pag mabuot, comma. Sorry kayo. Pag mabuot og laom hangtod sa katapusan, alang sa grasya nga pagadad-on nganha kaninyo sa pagpadayag ni Kristo Jesus. I want you to notice the phrase, gird up the loins of your mind. Baksi ang mga hawak sa inyong hunahuna. It's talking about in the Bible times, kung naay ang mga lalaki po nagsuot sa robes, pero many times underneath their robes, they had something like pants. And what they would do kung magandam sila magtrabaho sa gubar o magandam sila kung magandam sila magaway sa gubar o magtrabaho diya sa uma or magdagan or something like that, they would reach through and grab the back of the robe and pull it up and tuck it in their belt. That's called girding up your loins. Girding up. Naghimo nga sama sa pants aron makadagan ka ug dali mag-ana-ana. By the way, it's always men who did that in the Bible because it's a lot like pants. Always men. But anyway, the idea of gird up your loins means get ready. Make a decision, get yourself ready. Gird up the loins of your mind means on purpose, get your mind ready for the battle. Listen now, controlling your mind is a choice. It is a choice. Kung ikaw, makanunayon, maghunahuna, kabayan sa mga problema, kabayan sa kasamo, kabayan sa imong discouragement, you chose that.
Base ng yawa nagtanong sa hunahuna, ikaw nagtubo niya nga nagtubo. Let me show you another one. 1 Peter chapter 4, verse 1. We see gird up the loins of your mind. Here we see the idea of putting armor on your mind for the battle. Or having a mind that's like armor. 1 Peter chapter 4, verse 1. Kunana, say amen? For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise. Next about mo arm, it doesn't mean arm. It means armas. Alright? So, ibutang ang armas. Alright? Arm yourselves likewise with the same mind. Paagi sa hunahuna. For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. Nan, sang si Kristo nakaantos manalang kanato diya sa unod, sangkapi. That's the word arm. Ibutang imong mga armas. Sangkapi ang inyong mga kaugalingon sa samang paagi uban sa maura nga panghunahuna. Kaya siya nga nakaantos na diha sa unod nakaundang na sa pagbuha og sala. I don't have time to explain all the context of the verse. Forgive me. Listen to me now. Proper thinking is something you choose in advance. Dayon kung ang bad thought mo sulod, ikaw mo pahawa ni Ana. You take your mind and say, nope, I'm gonna think about this. Then, watch now, imong kasing-kasing mag, no! No! Control. One more passage, 3 verses, and we'll be done. 2 Corinthians 10. 2 Corinthians 10. Second Corinthians chapter 10, verse 3. Second Corinthians chapter 10, verse 3. Kunana, say amen? For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Kay bisan nga kami naglakaw diha sa unod, kami wala nakiguba subay sa unod. So unsay hiliskutan niini nga verse? War. Gubat. Verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Kay ang mga hinagiban, mga armas, sa among pakiguba, dili unod nun. Apan gamhanan, pinaagi sa Diyos ngadto sa pagkahugno sa mga kota. So, unsay subject, unsay tema, niini nga verse. Gubat, gyapon. Verse 5. Casting down imaginations. Asa mahitabo ang imagination? Sulod sa imong hunahuna. Casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Nga nagalumpag sa mga imahinasyon ug matag hataas nga butang nga nagapataas ang kaugalingon batok sa kahibalo sa Dios ug nagadala ngadto sa pagkabinihag sa matag panghunahuna. I feel like we could say nagpabinihag, di ba? Pwede ba magpabinihag diretso? Magpabihag? Magpabihag? I think you could skip the nagadala in Visayan. Og nag or magpabihag sa matag panghunahuna. You understand bihag? Make a prisoner? Here's what I want you to see. Verse 3, kabayan sa gubat. Verse 4, kabayan sa gubat. Verse 5, kabayan sa gubat. Controlling your mind is war. Are you listening to me? Ang pagkontrola sa imong hunahuna, usa ka gubat. But listen, verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal,
but mighty through God to the pulling down of strongholds. Listen to me. Controlling ang pagkontrola sa imong hunahuna usad ang murag ang pinakadakong guba sa imong kinabuhi. Pero ang Diyos mihatag nimo sa armas magikinahanglan nimo. So if you're losing the battle, that can only mean you're not using the weapons. I've preached it before and I'll keep preaching it. The greatest weapon against uncontrolled thoughts is scripture memorization. Si Pastor Mike maglusod ko mag-control sa kung hunahuna, pila ka bersikulo gi-memorize nimo. Romans 3:10. No, not one. Passing ka na ang problema. Nakay armas, wala naggamit. Nagpabili ng espada dito sa sheath. Nakoy espada, wala mitabang. Naggamit ba ka? Wala. Pila ka chapters gibasa nimo. You got the weapons. The greatest weapon against thought problems is filling your heart and mind with the Word of God. Read it, memorize it, meditate on it. Use the weapons. But tonight, I'm not teaching you really how to win. I'm challenging you to fight the battle. Wala ko, dali ko magwali karong gabi, sayon ni. Gubat ni. Mag-challenge ko ninyo, himo ang decision na makigubat na ka. Don't surrender to wrong thinking. Kung ang yawa magpainumdum nimo, kabay niya nga tao nga mi sakit nimo. Ayaw pagtugo ka na nga hunahuna maggamot sa imong utok. Kasi iwagtang ka na. Fight the battle. But listen now, here's our problem. You don't win the battle in your mind by chasing out bad thoughts. You win the battle by thinking about something good. Whatsoever things are true. Whatsoever things are other things that I forgot. Honest, nalimot na. Whatsoever things are tigulang. I just want to point out, kung ganahan magkatawa sa mong pastor, si Beth, kanunay magkatawa sa akong buhok, I have lots of hair. Have you seen my eyebrows? Taas kayo ni. Nag-drive ko sa motor ganiya, akong eyebrow hair na diri sa mata. Look at me. You can decide what you want to think about. There's always something to laugh about. The best thing to laugh about is yourself. You see how I could turn the mood of the whole sermon by talking about an eyebrow hair? Diba? Control your thoughts. You can. Every head bowed, every eye closed.